أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, leylik sülüktü dolbor ulantağız. Biz dolbordu baştağında aytkanbız. Ötüp ketken çoğun damlalardan baldары, nevreleri çakırıp oşollar jönünde bir malumatlı dağın ala veririz. Oşol bir katar menen degen biz. Hudaym bersa biz bugünkü konağız. Emin bul bardık leylek elini tanımal. Oşol Aybekedegi Molla Koşmat degen ötken bilesizler. Bersa bugünkü sağıda oşol Molla Koşmat'tın nevresini çakırganbız. Buldağın barmıdar tanısanızlar gerek. Leylekeli köpçül uşul Leylek rayonunda imam bolup jürdü. Umar Kulkar'ın çakırganbız. Anda sözdü Karake'nin özüne örelim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Bareke hoş gelipsiz studiyaga. Anda özünüzü bir tanıştırıp geçseniz. Atınız kim? Atanızdan atı kim? Leylektin kaysı ayılından bolasız. Oşol içkiliklerden kaysı urusundan bolasız. Ondan kayra ulantağız. Birinciden jaratkan Allah'a muhtolar bolsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler bolsun. Anan Allah Taala'dan bul ulu iş jarаңыздарга ийгилик калып, alhamdulillah el bilgen bilbegen ulu dolborlaryňyz bar. Sizge ömrüňizge, işiňizge, ilmiňizge ийгилик bereket tileyim. Amin amin. Sebebi alhamdulillah biz algaç bir ýaka kelgen jyldardan sizlerdi körüp östük. Kelgen wagtda ele sizleri ustaz mugallim edеңizler, körüp östük alhamdulillah. Oşodan bir ýaga çarçabay iş kılıp gelesiz. Allah'ım kabul kılsın. Ben özüm 9 Bulak Ayıl hökümeti Aybeke aylanda 1983 ýyly törelgem. Atam mamleketlik işker bolgon, enem üy kojaykesi bolgon. Alhamdulillah üyde en kiçüsümün men 5 bir tuğanbız, en kiçüsümün alhamdulillah. Aybeke'de sarışın. Ana tuğandar biz murdakka kelgen damlalarız. Misалы Meder damla, Azamat damla, köpçülük damlalarına aytkan söz var. Oşonda biz jana Bozogul medresesinde okuganda Aybeke'den bir jaş bala keletele. Eşekke minse tuş albay, tüşse mine albay tele. Oyaktan üydögülörü mingizip koyat eken. Oşol keletele biz tüşür olat telekte. Kiçindeki baladağın okugan ele dep aytkanı nukkan bolsaňyzlar kerek. Umarkul karı oşol jigitna. Oşol jigit şunda Kur'an'da toluk jattap, adamlar elge hizmatını kılıp jatat. Bulda bolsa ne? Oşol wagtdagy şu Atene'nin bir dilgirligi, Atene'nin şu köre göçtügü uşu baldan çıgat dep turup ne? Oşon sen okuysun balam dep turup eşeke mingizip turat eken, jönötet eken, bu eşekin üstünde kelet eken, kelgende biz düşür olat elek dep oşol damlalarını aytkan murdak efilerde okanbız. Mına oşol aytılgan Umarkul karı mınday bir boyga jetip Kur'an'da toluk jattap, kareke olup, elge özünün akıl nasihatını aytıp, elge imamçılıkka ötüp berip atkan kerbesi hazırkı uçurda. Onda oşol men efirdin başında eskertip kettim. Molla Koşmat'ın nevresi. Oşonda uğul nevre kız nevre? Kızdan. Kızdan nevresi. Tayatan bolat o kişi. Taytanız. Tayatan. Onda Molla Koşmat yönde sözde başlasak. Ol damla kaysıl jerde okugan eken, kaysı jyly törelgen? Negizi Tayatamdın men tuğulgan jyldaryn taktana bile albayt ekem. Birok Tayatam Isfarada okugan negiziden. Lenawatda, Isfarada, şol jaktarda okup gelgenderini bilim. Biz emi bala kezibizden es tartkandan ele Tayatamda alhamdulillah şunday bir yüzüde nur bar, üyünde bereke bar, keldi ketdi insanlarga dini hizmat kılgan bir adam katary görüp kaldık. Negizden bizim bilgenimiz uşul üyge bargan kezlerimizde bala kezibizde üyge barsanız, kaçan barsanız üyünde tolup taşkan baldar talim alat bolçu. Uşunday bir jönököy, kiçip eğil, birödün köngülünü oğrutbagan, şunday bir keremet bir insan ede. Kuday Taalam beýiştik kılsın. Bize jana sandıklar juwan dep koýatga, aynekleri var, gülleri menen. Bir barsam Tayatam sabak ötüp oturat. Kelgen baldar oýnap, ızıçu, onan bir wagtda küreşip ketip, kars dep ketdi, bir eki üçöw şol nemen janynda oýnap oturup nemen sındırıp salypdyr. Juwanda ayneklerini sındırıp koygan eken. Şonda da on çykkan emes de. Oşo kişi de bizde böpem dep erkelet etedi. Böpe dep koýatdylar şunday bir jaş bala bolsak gerek de alhamdulillah. Eň negizgisi bilgeniz uşunday bir kündörü biziň esibizde kaldy. Isfarada okup gelgen. 91-nji ýyly eň birinji hajyga bargan kişilerin katarında hajga baryp gelgen bu kişi. Avtobus menen barsa gerek. Avtobus menen bar. Lelnawatga maşina menen alyp barganbız. Poyuzga salganbız. Poyuzdan anan nary karap ketken da. Keyin kütüp algan uçurlar
келгенден кийин 1 жылдан кийин 92-жылы кайтыш болуп кетти. Эми ошондой бир салих адамдардын перзенти энебиз. Биздин балалык кезибизден ушу кишилердин мээнеттери кайсыдыр бир деңгээлге жеткен болсок, Аллахымдын каалоосу, анан ошол ата энебиздин өйдөдөн келген улуулардын дуалары, мээнеттери бул текке кетпейт экен. Ошонун бардыгы барып кийинки населдерге дагы түздөн-түн таасирин берет экен деп коем да өзүмчө. Ошолордун ыхластары мен акылга келген учурда эле энем Алла рахмат кылсын, бейиштик кылсын, 2024 энемди узаттым. 2014 атамды узаткан элем. Кичине кезимден кары деп сүйлөйт эдем ага. Эжелериме, абамма, бир туугандарыма дагы кары деп сүйлөйт болчу. Олар мени кичине бир эметип койсо, урушуп койсо же, кары дегиле деп турат болчу да. Кичине бала эле Куран баштай элекмин. Бирок эң биринчи алифбаны ошо атам, Алла рахматы, атам үйрөттү. Андан кийин илимди ушунчалык урматтайт элген, таятама өзү алып барган. Эсимде ошо күндөр. Таятам алып барган, мен бир сир алифбаны көрсөтүп койдум. Эми бул биягы сизге калды деп, анан алып барып урмат менен таятама тапшырып кеткен. Ким тапшырып атат? Атам таятама Молла Кошмат ажыга алып барат да. Ошондо атаңыз кайнатасыга тапшырып атат. Бул менин балам, өзүңүздүн небереңиз окутуп бериңиз деп. Мен төрөлгөндө өзү атам таятама алып барган экен. Баягы илимди, динди, атаны урматтагандыкта атам өзү айтып берет да. Алып барып больницадан чыккандан эле таятам үйүнө барып, ушундай Кудай Таала уул небере берди сизге. Уулдуу болдум. Атын коюп бериң дегенде, таятам зерикпестен отуруп 4 халифанын атын окуп берди. Атам угуп отуруп, анан Умардай Кудайга кызмат кылган кул болсун деп Умар кул деп таятам экөө койгон экендер да. Машалла. Ушул кишилердин дуалары, мээнеттери элем өмүрдүн аягына чейин ошону актап өтүшкө Кудай Таалам насип кылсын. Ошентип Молла Кошмат таятам да, устазым да болуп, алгачкы тамгаларды муаллим санини мен калималарга чейин таятамдан окуганмын. Сонда канча жашыңызда, караке? 8 жаш экен. Мектепке 1-класска барган болсом, кийинки жылы эле атам ошонтип алып барып тапшырган болчу. Андан балалык кылдык, дагы уланта албай калдык. Кийин анан 10 жашкан баштап анан атам өзү ауду бисмиллахи бекем үйрөтүп туруп, анан ононлары Молла Малик устазга алып барып бердилер. Ошо менен анан калган окуусу шактан башталды. Алхамдулилlah. Ошондо бул Айбеке менен Бозогүлдүн аралыгы канча километр примерно? 3-4 бар окшойт чамасы. Ошондо эшек менен барып келип окуган экенсиз да, караке, Бул ата менен эненин ыхласы ушунчалык болгон. Баягы сөөгө сиңириш керек экен дейм да. Мен багымдаттарга койгонсом, атам баш жагымда Замсүрөгө табаракты кошот эди. Өзү атам негизи атам политехнический институтту бүтүргөн. 58-жылдары Ташкентте окуган экен. Кийин 61-жылдардан Фрунзеге келип биякта окуп бүткөн. Анан ошо тармакта өзү өтө грамотный, орус тилде дагы өтө жогорку деңгээлде грамотный адам болуп, атамдын ичинде көйгөй болгон экен. Атамдан илим ала албадым деп. Кататам аты Молла Коймурат болгон. Бул киши 900-жылы төрөлгөн. 53-жылдары кайтыш болгон. Бул Айбекеден болгон. Коймурат, Молла Коймурат деп бул кишилер көп билет эле. Бул киши Бухарадан окуп чыккан. Машалла. Бухарадан окуп, ошо атам 13-14 жаштарында кататам, чоң атам кайтыш болгон. Атам эң биринчи таалимди ошол кишиден алып калган экен. Бирок өзүнүн атасына. Атам бир айтып бергени бар. Кантсе дагы динди урматтаган, сүйгөн кызматчылар болгонго, бирөө кабар берген экен. Тез орун которуш керек депчи. Чоң эдем, атама Молла сиз качын кете бериң деп, ушу атамдар жаш балдар болгон баарыны жыйнап, анан бир эшекке өздөрүнүн көчкөн немелерини жүктөп, жүктөрүнө 8 канат боз үйү болгон экен. Үйүнү ошо ойдон таштап, ичидеги бир эшекке жете турган жүгүнү жүктөп, бир эшекке атамдын, чоң атамдын китептерин жүктөп качкан экен да. Качып барат ошо Шоро жака, Шородон өйдөп Миңжигаш жака кыйып бараткан жерде борон чапкын өтө каттуу болгондо атам ушуну көп эстейт да. Эшектин үстүнө байлаган тең жиптер болот го, бошоп кеткен эмне болгон китептер тытылып учкан экен да. Энеси, чоң апам, ыйлакта отуруп чаңга, ылайга бөлөнгөн китептерди жыйнап,
Колунан келишинче жыйнап анан артынан алып барып ошондон анан паска карап качкан экен. Ошол убакыттарда эми бул киши алгач Бухарада эң алгачкылардан болуп окуп, жогорку деңгээлде диний билимдүү адам болгон экен. Ошодон атам бир аз алган, кийин ала албай калгандыгыны алам кылгандыктан ичинден өкүнүч болгон экен. Чын өкүнүч да, биз ондой деңгээлде кыла албай атпайбызбы? Ошондой өкүнүч болгондуктан намаздарын да мен уктап жатсам дагы баш жагыма туруп алып окуп, атам бир канча параларды билет экен эле. Энди ойлосом, бир карасаң Жумха сүрөсүн окуп аткан болот сүрөгө, бир карасаң көбүн эсе Мүлк сүрөсүн кошот эле, бир карасаң Ясин сүрөсүн кошуп аткан болот. Ушундай бир балалыгымда эле булар ушу мен сөөгүмө сиңирген аракетин кылган экен. Бир күн үйдө отурсам, атам сүйүнүп келди. Энем аты Садат кана кары деп калды. Мен али Кур'анды бала кезимде. Анан эле отурду, дализ деп коет эле го бизге. Дализге отургузду дагы. Мындай бир 4-3 магнитофондор болчу эле. Мында ачсаңыз үстүгү ачылат. Кассета табып келгенде каяктан тапкан бу ихласты калам. Бул 98-жылгы сөз. Мен баламын көзүмдө шундай турат да. Койду, балам отур деди, ушинтип отурду. Бир кыраат чыкты дейм. Керемет да, керемет. Сиңдик баарыбыз ошогочу. Муюп кирип кеттик, эридик. Кийин билсем Абдусамат Абдулбасит Абдусамат рахимахуллах экен да. Ошону коюп берип отурду. Кур'ан окуп баштагычам менде Абдулбасит Абдусамат шейхтин үндөрү менен неме сиңген экен да, кийин ойлосом. Ошон көчөдө кетип атсам деп кете берет элем да. Ошентип анан устазга 99-жылдары 99 алып баргам, Моламалик устазга. Каттап жүрдүм. Сиз айткандай, ошондой эшек бар эди бир. Эшек менен барат элем, кызык күндөр өткөн да. Аралык олбак баягы техника адам башыга жок болгон го. Мамлекеттин эле техникасы болгон, анан айылда 1-2 кишиде бир Волгасы, бир Жигули, Москвич болгон, бир 3 эле машина болсо керек. Роддомго жөнөгөндө түндө барып ойготмой, ооруп калса ойготмой. Ошондой. Тоозбакка карап эшек менен кетет элем да. Кардарда, кар мындай бийик болот эди го. Эшектин бою жапысыраак эле, бирок өтө ылдам болот. Путум өзүм кичинем. Кээ бир жерлерге барганда карга путум тие тургандай болот. Мындай дөңдөрдөн сайга түшүп эметип. Сайга түшкөндө корком да. Дөңгө чыкканда аяк карап өзүм жакшы сезип коем. Сайга түшкөндө жүрөгүм дүгүлдөйт. Издерди көрүп алсам карышкырдык бул. Меники деп коркот элек, бирок баягы ата менен эненин талабы да болгон, сөбөккө отургузганда да болгон, ата бүгүн барып айла коеюнчу деген болбогон экенбиз дейм да. Шу ашып баягы түз кессең тез барасың. Мен баягы кичине бир чийир жол менен барайын деп корккондуктан боз өкүл жакка чыгып туруп анан бияк карап түшөт элем устаздын. Кээ бир кезде барсаң устаздын алдында кишилер болот, күтүп каласың. Саат күткөн учурлар болот. Алхамдулилла, ошо 89-жылдары ошондо барып келип жүрдүк. Адашпасам 90 болуш керек. Мечиттин бүтүп, мечиттин ожурасы, 2 ожура комнатасы бар эди, бөлмөсү. Ошо жерден анан устаз сабак баштаган. Эң кичинеси мен элем. Анан менин атам сүйүнүшүп алып барып берген ошо жергечи. Окуйсуң деп. Бахмал көрпөчө, бая субханалла, ата менен эненин ыхластуулугу бир жерден дал келген башка нерсе экен да мына. Эми муну нерсесин сиздер бизден абзел билесиздер, мен болгон ата менен энемден бир алган эмем да, сабагым жүрүп ойлоп коем. Атам жөнөп жүрсө, энем бияктан канча күн ичинде даярдап койгон бахмал төшөктөр болот го. Көрпө жасаган да. Бир бурчуда эле калып кетем. Алып барып берген төшөктүн эң жаңысы, эң калыны менин төшөгүм да. Медреседе. Бул ыхласуулукту караң, медреседе. Бир учуда жатып алам, ошондой. Субханалла. Барып жүрдүк, окуп жүрдүк. Кыштын күнү Айбекеде миң жаштан паткоздордон бери эл толуп кетти. 2 бөлмө тыгын да. Эң кичинеси мен. Суу жок да, боз өкүл убактарда. Карга даярата алат болчукта. Бир мындай бир артка карап, бизде ушундай кыйынчылык деш да болбогон да, ошого чейин аталар түктөп таштаган экен деп коем да. Демек ушундай жашоо ушундай болот экендиги кабыл алып керек да. Ошол убакта. Ошондой болуп калган. Ошо жерде туруп дагы бир эң кичинеси болсом дагы бир 2 жумада бир келеттик. 91 Таятам ажыга барып келди, 92 өтүп кетти. Одан кийинки жыл анан мен устаздын үйүндө жатып окудум, Моламалик устаздын. Ошо менен анан мен үйдөн бөлүнүп чыктым да, мындайча айтканда. Алхамдулилла. Бул арада атам 2014 өттү. Бир өзгөчөлүгүнү байкадым да. Атамды кабырга коюп келдик. Кабырга коюп келгенде энем айтып атат да.
Men Aybekeden çıkıp döngdөн aşkanda korkut edem dedim go. Men bir döng aşkanda atam postumdu kiyip alıp kийинки döngө mana jaktan kelet eken. Men o döngө aşkanda atam buyaka kelet eken. Bala korkup kalbasın, jıgılıp bıgılıp kalbasın dep. Sabaka jönötüp artımdan kıjalat bolup kelet eken. Öz işteydi de. Şu tüşte men mektepten kelişimi kelet eken. Men hiç görgөн emesmin uşunuç. Döngdön aşatkem, döngdön aşat, biyaktan akmалап kelet eken da. Men düşüp ketem sayga, Tozbaka. Narkı döngdön көрүнө турган эгизирээк жерге жан баштап постон орам жатат экен. Ошол сууктарда кыштын күндөрүндө. Буну ошончо жыл өткөндөн кийин кайтыш айтпа деген экен да атамчы. Энем да бир айткан эмес да карабайсың. Өткөндө кабырга коюп келгенден кийин балам энди айтайын деп Алла рахматы энем ушул сөздү айтып атат. Бул ата менен эненин ыхластуулугу, бириге бири болгон бала вафакардыгы, субханаллахил алим. Ошентип 93-жылдар, 92-93 жылдарда молламыз үйдө жаттым. 94 болуш керек, медресе ачылды, оякта жаттым. Кайра 95-те үйгө кайта бардым. Кышында устаздын үйдө бала болчук, ушу тизесин тизеге тийгизип алып, Моломайлык дамла устазым Алла бейиштик кылсын, керемет бир инсан да бул кишилер дагы. Бир ошончо үйдө жүрүп, бир дегендерин уккан эмеспиз. Моломайлык устазым Абдулла Каракенин аталары, баарыбызга эле белгилүү бул киши. Алхамдулилла, ошентип ошо кишилерге бала болдум. Устаз айтат эделер, тамакты бир аз жеп баштасаң, аз жейт окшойм да мен. Талебилимдин бу жерден берге чейин ашказан болот. Жегин деп тамакты жеп өтсөм, өзүнүкүндө куюп берип коет эди көбүнчө. Малтамла. Моломайлык устаз. Алхамдулилла. 95-тер ошо жерде болдум. 95-тер ошо жерде болдум. Кийин 96-жылы бир күн эле устаз келип калды, шашкалактап келип, сиз окушка барасызбы, кары болосузбу деп калды. Кары Моломайлыктамла. Кары болгонду эңсей берет эдем да өзү. Себеп сөөгүмө сиңирип салган го. Азан айтат элем, Куран окуп бере берет элем, чалдар Моломайлык устаздын бир комнатасы намазхана де. Ошол жерде мен жатат элем. Кээ бирде ойгонуп кетсем, мага тийбейт эле. Бир туугандары, жамааты ошондой бир субханалла устаздан таасир алган, аталары таза өзү асли биздин ата-бабаларыбыз баары жиндар болуп келген эмеспи? Ошонун асарлары бар эди да бул кишилерде. Уктабасам тийбей да коет эди да. Намаз окуп аткан убактарда ойгонуп кетет элем. Бардыгы эркелетет эле, жакшы көрөт эле да. Абдулат Кожо деп Моломайлык устаздын абасы бар эди, кызык киши эди. Мени жапон короз деп коет эле. Кичине болгондук. Кичине болгон да. Мен эшиктин алдыга чыгып алып азан айтат эдем да мен. 5 убакыт намазга устазым эшигин алдында намаз азан айтылат эле да. Орозолор элдин баарынын кулагы устаздын немесиде үйдө болот эди. Моломайлык устаздын колунда алгачкы Абдал Кыраат, баягы Муалим Сани менен устаз Завал, мухтасар китептер, фихтар, ошо устаздан ошо китептерди окудук. Курандан бир пара, кийин Ясиндерди жаттатты устаз. Эми жакшы туура окушту үйрөттүлөр, алхамдулилла. Ошондон 96-жылы келип эле ошо сөздү айтып калды, окууга барасызбы деп. Барам устаз десем, Арабияга барасыз деди. Кайсы Арабия экенин билбейм деди о. Кийин билсем, Кувейтке бир вакыттар жаш балдарды атайын мектеби менен окута турган окуу жайларга кабыл кылган экен го. Берки Молла Шарамдын баласы Абдулхамид ошол жерде окуп келбедиби? Устаз айтты, атам өтө грамотный адам эле. Атама табыштады, чакырың атаңызды деди. Атам өзү жашы улуу эди устаздан. Бирок илимдин урматы болгондуктан атам менен астыма түшүп устаз деп жүгүрөт эди да. Аны атаңызды чакырып келиң деди, атамды чакырып келдим. Атам анан ушул окуяларды ушундай баланы окууга жөнөтөбүз дейбиз. Ушундай бир неме документтер керек деди. Атам бир жуманын төгөрөгүдө даярдап келди документти. Ана Абдуманафжанга дайындадым деди. Абдуманафжан дейт элелер, Каракен. Карыда дейт эле, ана Абдуманафжанда дейт эле да. О кишиге дайындадым, алып барасыз деди. Анан Борбордук мечитте Караке. Келдик, май айында келдик. Ошо менен документтерди бердик, болду, бир аз күтүңүздөр деди. Ал болду, бул болду, насип болбоду, барбай калдык. Кувейтке барбай калдык. Мектебинде окутат экен, араб тилиге басым жасайт экен, англис тилиге уклон кылат экен дегенде учканбыз да энди ол убакыттагы ыхлас, балалык деле мындай кичине эдем деген деле ойго келбеген экен. Аттанып эле анан насип болбоду, барбай калдык. Анан Каракеге келип кетип сабак кылам Центральный мечитте.
Meçitте oturup sabak tavşıram, karaka boşasa sabak tavşırıp koyam. Allah ömrün berekeli okusun. Anan bir gün ele avgust ayında aytıp kaldı. Ol wagt atam ketken, enem kelgen. Azırkı Meň Türküm bar go. Meň Türkündün burçuda bazarçyk bar. Bazarçyk bar. Oşo bazarçykda awam enem no kartoşka piyaz alıp gelip satat edi. Biz okutayak dep da. Anam bir gün ele enemdi çakır. Kim bar dedi, enem bar desem tez çakır dedi, anan enem keldi. Karaka menen men bir tuğan tağam enemdin en kiçi inesi. Molla Koşma Tacı'nın en küçük ulu Rüstem Maksım ekoğu dost, katlaşkan dost. Damlalar ekoğunu dost kılgan. Maşallah. Bu avtoz menen ajygaryp kelgen bilem da Rüstem ağa. Şok şey, elge köp kızmat kılmadı o. Leylek menen Bişkek'tin ortasında ne degen adamdardı taşıp kızmat kıldı. Şu Molla Koşmat'ın balası Rüstem dep, oşo menen barıkta adamlar söylegen bilem da. Ajyk avtoz menen barıp kelgen. Avtoz menen alıp barıp kelgen eldi. Bul aralıkta da köp elge köp kızmat kıldı. Ayrıkça Aybekelikler üçün Aybeke menen Bişkek'tin ortasında öte köp kızmat kıldı. Beçeren jügü, Aybeke'ni köçürüyle salıp gitdi de şonday. Ekolar öte dost kılgandyktan bayağı dindi, ilimdi urmattagan uşunçalyk enemler dagı Molla Ustazdy Ayşata deydi dedi, ata deydi dedi. Ayşata dep süýleşetler, haýyrlar dedi. Karakany oşo Rüstem tagamdy kanday körse enemler oşondoy köret bolçu. Oşonduktan biz dagı men iki tarapdy. Molla Ustazdyn balası bolgonduktan, tagamdyn dostu bolgonduktan şu tarmakta biz üçin eň jakyn adam ele o kişi. Anan taң enеңdi çakırıp gel dedi. Enemdi çakırıp geldim. Anan aytdı. Bir yerge barasızlar dedi. Anan bir maşinani körsetdi, oturunguzlar dedi. Otursam şonda Muhtar Damılda bolsa kerek. Sallak ýüretler. Molla Muhtar Damılda. Şo kişi hem balasyny alıp jönögen eken da. Anan otursam başka adamlar. Rulda bilbeyim kim. Ruldagany eleseten Jiguli bolsa kerek şol wagtda. Anan bir jaka jönödükden. Men ali ümitim üzbeyim köwetden. Dağ ile jönöp жүрüm, August bogun. Adamlar ketip bütüpdür. Ketip atabız. Daraktar daralap ketip atabız. Men özüm jaýrap oturşýak eken dedi. Men ketip atam dağ ile. Niýetiňde? Ketip atam. Bardyk bir jerge düşdük, iki etajdan ýa beýaktar daryalar jap jaşyl. Sonun jer kirsek inastaranslarda. Men araptar eken dep goýam da. Negizi men başdaldy. Egzaminden de Allah nasip kıldı, ötüp kettik. Allah rahmat kılsın Umar Bekkari Botoyev dep mına Batkenden Kavit'ten Molla Şamşy damlan köy bolası. Ötüp ketdi. Ekoz bir egzamga oturup bir stulga oturgan, partaga oturganmızda. Göz bir. Anan egzamdan ötkөндөн keyin şu yerde kalasyňar dep jatakanalarda körsetse bul Araşanga, Strellik Araşandagy Karıkana gorgan eken. Ol iňastyranis Abdullah Hoca eken de, Türk ustazy o. Maşallah. Oşonte baran 97 okuw jyldan oşo ýerde Karakanada okup kaldyk. Kuweyt o şeýer boldy şemen. Allah'a şükür alhamdulillah. Al jerde aşa sizler menen kimler okugan karlykta? Bizden Umar Ali Kary da oşo ýerde okudy. Umar Ali Kary Leylekden Umar Ali Kary oşo ýerde birge. Bizden bir 2 aýdan keyin bardy o kişi. Umar Ali Kary oşo ýerde okudy. Şuandar bizde 2 kary bar. Umar Kul Kary, anan Umar Ali Kary dep. Bir de Umar Ali Kary'bız oşal azı Kur'anda okup beratpayby bizden oşal Leyle Sürükte özüdün kanalybızdan. Bilem Umar Kul Kary oşo aýylda jürgendikden hem keldi Bişkek'e. Oşal mümkinlikden karma adur bir efirge çakırdyk. Hudaýym biýerse ketgençe 1-2 juma turat eken. Karykenin dagyn oşal üýünü zapsyklabys Hudaýym biýerse. Video anan keyin audio kılıp zapsykyp goýabys. Buýsa sizlerden uga beresizler Karykenin ününü. Pökürögüzdägi öksük oşo ýerden anan Karlyka 4 ýyl okudum. Alhamdulillah ustazlar. Ustaz degen bul bir merimdi ata bolat turbaýa. Jürüp oturup siz etkensiň da. Ustazlaryň kolda Allah'a şükür alhamdulillah. Şoktuk kılganda taýakta jedik. Alhamdulillah. Erkeletdi dagı, hadiýa da berdi, belek de berdi oşontup 2001-nji ýyly anan Karakanany çykdyk da bütüp. Allah'a çeksiz şükürler bolsun Hudaýym. Kabul kılsın, karılar menen turuşdu. Kıyamet günde Allah'ım nasip kılsa eken inşallah. Amin. Keyin 2001-2002'ler Jalga kelip kaldık. Sredni Jal'ın arka jagında eski Jaşyn meçit bar, Türkler kurgan. Medrese. Medresesi. Üstü meçit, aslı medrese. Etaşka üýlerin ortasında. O şehirde 2 ýylda öýde ýürüp kaldık. Keyin olara da
Баягы Устаз Умар Шару деп исламскийде сабак берчү эле го. Biz men çok iştegen. Siriyalık. Сириялык. Малайзияга барып, ошол жакта ижаза берип жүрдү. Индонезия, Малайзия. Ул кишиде ижазалары бар экен эле го. Мен аны ушул Şimdi iyi mi o tamam? ижаза Bize sağ bergende. Ол кишиде кырааттан ижазалары бар экен. Мен ошол жалга келгенимде ол киши өзү баягы Коэтский университет ачылбай кайтып кеткен го. Күнгө айткан саатыга барат дем. Эми көбүнчө бошобой калат университетте иштеген адам го. Бошодум деген вакытта анан күн сайын мен барам. Мынчанчы күн кел десе барат едем да. Сүйлөшүп алат эдик. Анан Хафсан Асимдан ошол кишиге окудум. İcaz aldınız. Ижазага жетпей калдым. Бул киши жакындап калган вакытта бул кишилер Тажикстанга которулуп кетти. Ошол менен көрбөй калдык. Атам энем карып калган, атам 36-жылгы да өзү. 1936-жылы. Ол вакыттарда эми мейнет ал бул болуп карый баштаган учурлар баштады да. Кийин Милут деген устаз бар эди го. Жинайдар. Meni çok iştegen. Cinaydar. Жалда отурсам, Моламел устаз келип калды. Анан ал жерде келди кетти көп белет болот эле дагы анан неме кылат. Баягы имамдар дайындап коет эле, дам салып турат электе келгендерге. Катарга эмес, бош вакытта зарыл болуп калса дам салып коет элек. Анан устаз алдыңкы электе Ясинди жаттап бүткөнүмдө дуа берген эле да. Эми бул дагы элге кызмат болот. Муктаж адамдар келет. Алапайын таппай калган учурда. Сиз дам салып бересиз деп Ясинди жаттаганымда дуа берген. Mollamerk dam. Дам салып турсаңыз болот деп. Ошол анан устаз келгенде, бир келгенде дам салып атканында келген экен да. Милютпу? Жок, устаз Моламел дам. Кичине руханий оору менен ооруган аял экен. Чилиясын кылып атса эле кыйкырды, бакырды, ызы-чуу болду. Анан устаз келип, ошо жөнүндө анан бир-эки сөздөрдү айтып, баягы мунун да өзүнүн илими бар. Муну да жөндөн жөн окуй бербеш керек. Балдарга таасир берип коюшу мүмкүн, окуган адамдын өзүгө таасир берип коюшу мүмкүн. Мен сизге дуа бергенмин, дам салсаңыз болот, кызмат кылбасаңыз болбойт, мына көрдүңүзбү, ушундай муктаж адамдар бар деп, ошо сөздөрүн айтып, бирок мындай акырын илими бар деп, буга көп берилбей эле кой дегендей кылган. Анан ишарат берип. Ойлонуп отуруп, бирок баягы адамдар ошол жылдарда дагы руханий оору менен, жин менен ооругандар көбөйүп калды. Бара берет да мечитке. Окубайын десең бозоруп калат, анан имам табыштап коет, олакта имамдар Түркияда. Түрк имамдар бар эле. Каракем жетекчилик кылат эди. Караке бирок көп бара албайт эди о жерге. Али Кара Алла рахматы киши барып турат эле. Азаматова бар эди. Азаматованын да мейнети өтө күчөйөрдүчү. Алхамдулилlah. О жерде жүргөн экенбиз. Мен Куран кайталаганы келгенмин. Келип эле анан баягы имамга кармалып калып, имамга жардамчы болуп калдым да. Имамга жардамчы, балдарга, жаш балдарга көбүрөөк жардам берип, староствосуңар деп койсок болот. Жаш балдарды бир аз жардам берип, окутуп, нары карап, түртүп, өйдө карап, көтөрүп берип. Ошол убакта Азаматова, Алла разы болсун, биздин жашообуз жыргал эди да. Ояктан бияктан спонсорлорду таап келип, анан ошол жерде бизге жакшы шарттар түзүп берет эле. Алла разы болсун. Ошентип анан о жерде имамга жардамчы да болуп калдык, азан айтып жүрдүк, намаздар коюп жүрдүк, шарттарды жакшы кылып койгон кез эле. Ошентип устаз Умар немеге кетип калды, Тажикстанга кетти. Мен шарттарга байланыштуу 2003 болуш керек, анан айылга кетип калдым. Кийин мухтасарларды Молла Газы устаз менен дагы бирсиде бир 5-6 ай ошо Милут устаздан неме окуймун деп, дам салууду үйрөнөм деп. Айылга барсам да келип алат да. Кайерде эле жүрсөң, ошо 1-2 дем салгандан кийин эл биринен бири билип алабы. Же мындай карап туруп эле билип айтыр, ушундай душар боло бергендиктен 1 жылга жакын устаз Милут менен бирге жүрдүм. Үйрөттү жолдошун Бишкекте. Мында бизде дагы исламскийде çok иштедик да, мугалим болуп. Анан түштөн кийин бир класс коюп койгон келет. Жин киргендер келет, мен котормочу болуп берем. Баягы жерде. Ал Милут менен да çok иштеп калдык. Анан Умар Шару менен да иштеп калдык. Молда Газдамулла Шаррун деген жаман го. Анан жаман Умар деп томошолоп койду деди анча. Устаз дагы күлүп коет эле, көрсө ал кара экен, мен күлөпмүн, субханалла. Мен эми угатам. Ал араб тилинен сак берет эле да бизде. Анан баягы фихтан сак берет эле кээде, усул фихтан түшүндүрүп берет эле, машалла. Кээ бирде ушундай Куранга ыкыласы бар экен да. Мынау Төкөлдөштө квартирада жашайт эдик да. Кээ бирде үйгө келип угуп кетет эди. Умарбы? Машалла. Мен 2 жылдай биякта болдум. Акыркы жылдарда үйдө болуп калдым да, квартирада. Адамдар биякта иштейт, соода кылат, анан үйдө да болуп калып жүрдүм. Ал киши ошол убакыт тапканда келип үйдөн да угуп кетет да. Келет, 20 минут, жарым саат угат, шык чыгып кетет эле да. Куранга болгон ыкыласы ушунчалык. Өзү окуганда көп деле көркөм окубайт эле, бирок
укулукту сонун окуйт эле го Кур'ан өтө. Эми насип болбой калды ижазат. Ошентип жүрүп анан устаз Милуттан үйрөндүк бу нерсени. Биякта Бишкекте бир аз элдерге ошол жаатынан кызмат кылып жүрдүк. Кийин насип экен Дордойго 2004-төн баштап Дордойдо Алла рахмат кылсын устаз Жабырдын Каракан мечитиде Муса Карака жардамчы го. О кишилер менен бирге жүрүп калдык. Каракадан талим алдык да. Адеп, ахлак, эл менен болгон мамиле, Куранга болгон мамилелер көп талимди алдык о кишилерден. Ошол жерден 2012-ге чейин өрдө жүрүп калдык. Зиядын Караке рахматылык. Biz çok işledik, 20 yıldan aşırarak çok işledik de sağlık verip. Anan bu auditoriyaya men kirem, bu yaka eme, Karake kiret. Anan saktan çıkanda Nimatullah kanday, jakşı, içinden bir bunday külkülün nefsini ayıp versen, sen dep duran külüp durup gayrasaka girip ketetilek. Oşonca yıl işte, misal bir de okutan da Ziyadın Karake. Oşonca yıl жүрүп bir yol bir cindengenini körgön jok buzda. Rahmatullah, jumşak adam ele da. Anan bir gün sağa kirgende Ruçkası kalıp ketken Ruçkanı berip dur depter bir kızdan. Stüdyodan jasa Ruçkası жазган emес eken sırada 20 som çıkarıp verdik. Bir Ruçka alıp aldım dedi. Anan kimmesi bir balasını eşitip gelse sırada 100 som 50 som berip koydu eken bayağı balası kaçı. Güzel bir jumşak adam da Ziyadın Karake'nin yeler bir gana oşanday jumşaklığı menen, oşo bereşendigi menen estep kaldı da. Şunday. Kaysı grupaga misalı kurator bola turan bolsa, oşol grupaga bir de koyanda okşaş kılıp turup, sportçular tap turup, hijab tiktirip kiyip koydu eken, jolgu menen tap koydu eken. Subhanallah. Uşunçal bir özgöçe karakele da. Bu kişilerden karаңda баягы ата энебиз айтып келатпайбызбы? Bu kişilerin de şunday bolup kalууга ата энелерине, ha? Eneleri Allah rahmat kılsın, Hacı apam dep süyleyt edem de, kişi de meni jakşı көрөт болчу, булардын baары jakşı көрөt эле. Өтөргө жакын Караканын үйгө келип, мурдагы жылы келип отуруп кеттим. Курандын кереметин караң да. Мени октосун мындай анда-санда эле бир көрөт. Куддай балалыгымдан көргөндөй да. Умар карым келди деп бир сонун топуну кийгизди, балдарга кийгизди, дуасын алып кеттик, ошодон кийин өтүп кетти. Şu Карака ошо энелеринин таасирлери, эненин орду өтө көп экен дейм да. Bu enenин таасири да өтө өзгөчө болот окшойт деп коем. Мен энемден көп көргөнмүн. Bu кишилерден карасаңыз, Каракамдардын немелери ушу бар да, субханалла. Шундай бир тарбиялап койгон. Men da bir ayılga baratып, şol Karake'nin enesini ziyaret kılıp koyun dedim. Özgünde kirdim, Murdaki'ye kirdim. Murdaki'ye kirsem rahmatullık Akmeldin Ake ekeniydi. Ötüp ketti Allah rahmat kılsın. Apam yoktu, apam bir ayılda dedi. Bir anıs ayıl var eken. Sürülüp ketken ayıl var eken. Oşolcakta dedi. Akmeldin Ake dedi, men atay apanızı ziyaret kılanık geldim. Oşolcak alparası beni dedim. Makulanda girin damladı. Ay jakşı görütüldü Akmeldin Ake meni içi. Sonun kişiydi. Sonun kişiydi. Oturup duran eken bardık şol apağızdan duasını aldık da. Özü bol şunday Kuday talan bergen üy bileyken on erkektin jetösü karela bular. Neçe ateninin tasir eken da. Men daha şol misal enem rahmatullah meni bul ilim ısık gele, soğuk gele dep turup ısık tamıkları berip jenin küçeytip misal enem bana badam kaynatıp beretler. Hay. Karang. Açı badam var bir de toğda. Şu badamdan japay. Oşunu kaynatıp beretele, oşunu hiç kim bu zihinde açat eken balam dep hayattan ukan. Şu men saatlar tün geçen okuyt elem de oturup. Oşunu kaynatıp beretele, bulam kaynatırsa kıpkız bolup sok bolup kalat eken. Kızıl bolup şu. Tak resminden ketpeyt. Birinci yolu 89. yıl namazı başlagamın Allahu Akbar dep turup kolumda kindik nasına koysam meni nimetele deydi. Nimetele kolumda kökürüğüne koy balam deydi. Maşallah. Hiç esinden ketmesi. Bu ilimge kızat bir ilimi yok da. Erkek bunday koyat, ayalım bunday koyat deyen düşündük yok da düşünmeydi. Balam kolumda kökürüğüne koy deydi. Men hem namaz hocam başta olan bir külgüm gelet desen bazı yerde. En bir için namaz okuyanda. Eninin tahsiri çoğun eken de. Adır misal ustazları barın çakır otam. Bardığını karasak şol ne? Enesi ilimde bolgon, enesi tahsir bergen de maşallah. Sebep ayakta ene bul medrese degen şeriatta aytılgan söz bekar aytılıp atır da. Şol баягы Карака Allah rahmat kılsın küldürüp ber dep aytat dediniz go. Ziyadın Karaka. Şu жүргөндөрдө айрыкча şol көбүрөөк оруп жүргөн учурларда sizin o etbeytteki sabaklarınızga ayrыкча mına Kadir Tünde o etbeytlerge barıp Kadir Tün ötkөрөt edeniz. Oşonu izildep barat edek da. Allah razı olsun. Oşo nerseler bizge ötө көп sabak boldu. Munu biz keyin Leylek organda da koldonduk.
Eldi bir ortada bir saat kudu ошо сиздерден көргөн копиядан, кесерек копиядан мындай көчүрдүк. Эл бир мындай серги болот да, уйку басып аткан учурда биз ошону сиздерден көрүп. Sen bu yerde meşte aylanan telimde men. Misalı saat 12'de bu meşte varsak saat 1'de ikinci meştke anan sokuluğa şu meşte aylanıp Kadir Tünde bir ellerin içinde bir nasihatlar aytıp жүргөн elek da. Şonda көрчү erde. Şonu көрүp biz жөнүлемес, biz кайсы мешитте мындан кийин экен издеп барат эдик да. Allah razı olsun. Ömrüңүзгө береке. Amin amin. Allah razı olsun. Айтам го, biz Бишкекке келгенде институт жак биздики дейле туюлат эди да. Hazrat Umar институт жак биздики дейле туюлат да. Сиздер бар, Карака бар. Эми ушинтип квартирада, батирде жашап жүрүп, анан атам бир күн айтып калды, балам. Мен кетейин энди. Энеңе көзгө жооп бер. Biz keteyik. Ayla, neyledi? Dep kaldı. Anan oylondum. Ata, sizler ketsеңиздер, мен аякта жашоо караңгылык калат. Кандай кетем мен? Bir уулум бар. Таза жакшы көрүшөт onu. Анан bir жума өтүп атам дагы байбиче карыга айт, биз кетейик деп аткан угуп калдым. Энемди байбиче деп таза сыйлайт дедилер. Ойлонуп, абез мен дордойго келип кетем да. Ойлонуп бараттанан капаздагы bir кушка элестеттим да. Bir күн учуп кетсе, капаз бош калат. Ойлондум. Мен бардым дагы ата. Баратып эле бияктан сүйлөшүп кеттим. Бияка подхоздогу Адыл карыны койдум, сүйлөшүп. Караканы бияка койдум окшойт. Аны Умарбек кары Алла рахмат кылсын. Өзү бу жерде Дордойго мен баргыча Умарали кары менен Умарбек кары иштеп кеткен да. Анан мен барып калдым, Умарбек кары мен башка жака кете турган болдум, барыңды анан Карака менен сүйлөшүп, ошерке барып кызматташып калдым, кишилерге кызмат кылып. Анан мен сокулукта Умарбек карыга бердим. Адыл кары бияка жакын эди, Умарбек кары бияка жакын болчу. Адыл кары подхоздуга? Подхоздуга Адыл кары. О киши биякта калды. Кийин анан мен айылга анан көчтүм. Бардым дагы атама айттым, ата кетебиз энди. Десем, ey балам, o yakta karılık çok dedi. Bu baldarыңды kara, munca balaga men şart düzüp bere albayım. Koy balam dedi, sen Kur'an'dan kalba dedi. Yok ata dedim, kettik. 12. yıldan ayağından men köçtüm. Özüm başına menen bir iki sıra jük taparıp taştap geldi. Bir yaktan jük salıp olam, o yaktan adam salıp gelem, çünkü köçtüm. Barıp anan jaygaçtık 12. yıl. Elhamdülillah köçürüp kettim. Буга чейин 2000 жылдан баштап эле биз Хатим Куранга бара баштаганбыз да, 2001ден баштап эле. Ого чейин Адонов каракелер, Алла разы болсун, Кутбедин каралар, Шамсидин каракелер, Хатим Куранга барса аркасында туруп жыргайт эдик. Качан жетебиз деп элестетет элек да. Анан булардын элге кылган кызматын көрүп, биз да ушундай кызмат кылабы экенбиз деп үмүт кылып жүрчүбүз. 2001ден, 2002ден бекен, 2002ден баштап болсо, Умарали кары, Сали кары бар эди. Bu kişiler menен biz bara başladık жылга Орозодо Хатим Куранга барабыз. Машалла. Алхамдулилlah ошентип 3 күн, 4 күн, 5 күн ар кайсы жерде ар кандай болуп, лейлектен, анан карылыктан, Хатим Курандан дуа кылабыз да элге, иман, ибадат, устаздардан көргөн нерсени элге кызматыны кылып жүрдүк. Ошентип 2012 барганымда дароо элге аралашып кеттик. Ол эметер дамла мечтиге чакырды, биз барганда о кишине табы жок экен. Алла разы болсун, кишилер ham көп эме кылды, колдоо көрсөттү. Дөң мечит деп коет го базардын үстүдө. Азыр Ордо мечит деп. Лейлектин символу болуп калды, түсү башкача. Жашыл мындай. Анан шерде бар онан Хатим Куранга дамыла эки көз өтөбүз да. Эч ким жок да эми. Дамыла айтты, эч ким жок болуп кандай кылабыз деди. Мен айттым, эки көз. Сиз чарчасаңыз кете бериң, мен да окуй берем дедим. Ошондон Хатимди микрофонду коюп, анан окуйбуз, меште эч ким жок, эки көз. Орозодо. Ошентип Хатим Куран алгач Хатим Курандар ошо. Анан киши Бишкекке кетти. Жумада бир 4 жума мен өттүм окшойт, баян кылып. Айтор элге аралашып кеттик. Алдың эле бай Хатим Куранга барып жүрүп таанып калган. Ошо менен анан элге сиңип кеттик да. Устаз сүйүндү. Улама устаз таза сүйүнүп жүрдү. Алла рахмат кылсын, бейиштик кылсын, субханалла. Жүзүбүз жарык жолугушту, Алла таала насип кылсын, кабры кең болсун. Азыр мына энем деп коем, о кишинин байбичеси тирүү. Olmadı jem dep kattardыk da çoğaydıq biz. O kişi tирүү жакында да bir жакын эмескен, энем өтөрүнүн алдыда зыярат кылдык, кийин жакында келечегим өтүп кеткенде солуп ыйлактап келип кетти. Жакшым деп жакшы көрөт мени. Мен да өтө жакшы көрөм. Ушунча бир жумшак нандарды биширип берет элелер. Мындай бөлмөдө каймак болот эди. Анан менин жанымда Азимжан деген күйүк талдан өзбек бала бар эле. O menden yaşı ulug'roq Шустер ekendi. Marqul deytdinde. Yo'sa qusog'imiz to'q ele balalıq, deymi?
O desem bir жерге апарайынбы dedi. Тыныш жүрден кейін ақырын көз барсақ, bir кастрюльді ашса қаймақ барды. Түнде мына тибе dedi. Анан дағы bir кастрюльді ашса сұйық қаймақ бар. Шудан алабыз dedi. Неге мындан десем, бұл дейді қатып қалған қаймақ қой, алсаң билініп қалады дейді. Онан алсаң билинбейт экен, ошодон жегенбиз. Өткөндө айтсам, а балам оны мен билет едем дейт. Я субханалла. O vaqtda şu kazanğa tandırga jabap ele da namda. Öyle. Ошол bir damı başka çıkılat eкен da. Adrem dufakka salıp koyat. Al жерде отунду жагып bir ihlas менен бышырган экен ошол вакытта энелер өзү. Ул манзем Алла өмүрүнө берекелүү окусын. О киши керемет, бар азыр. Энем калды да эми азырынча. Аталарым бары кетти, устаздарым бары кетти, энелерим кетти. O kişi kaldı, Allah Taala ömrünü berekeli kılsın. Ustazım da suyunup kaldı. Ana kızmatını kıla başladı. Oşundan 2013 bir gün uyga barsam atam da dirilde biylep oturattı. İçiden silkenip bunday, içten ile oturattı. Atam nege muncha kaygırıp atasız desem 2013. Balam iki nersege dedi. Birincisi suyunuş dedi, ikincisi kıjalatçılık dedi. Suyunuçum men sizdi elge kızmat kılsın dep okutkan dedim. Айбекеге бара албай калдым да. Мечитте эле жатам. Алгачкы барганымда Поскайы бар ғой, Чимген жакка түшкөндө, Могол Тачкен деп аталат. Ошо Могол Тачкенде алхамдулилла Алла разы болсун, Алтынбек деген авам бар сиздердин куракты. 76 киши. Үй бүлөсү менен айлыда бүтчө бардыгымдай динге Куранга ыкыласман кишилер да. Ошолор атайын мечит куруп, жандыга жатакана медресе куруп, мен 1-2 жылда ошо жерде жатып жүрдүм кыштын күндөрүндө бар. Балдарга сабак берем, элге сабак берем. Алла олорду дагы урпактарына диндар кылсын бардыгына. Эрден анан устаз жака келип чыгып кетип жүрөм. Анан атам ошентип мечитте эле жатып калам, bir жумада bir 10 күндө ошол жерде туруп, 10-15 күндө bir бара турган болуп калдым да. Айбекке барып келе албайсыз да таракка туруп. Бошобойдо калдым, кечке чейин элдер менен. Баягы дин кызматкери скорый помощь болуп калып атпайбы? Түндө келет. Bir карасаңыз скорый помощь, bir карасаңыз пожарный деле, bir карасаңыз следовательдей, прокурордой деле болуп кете бересиз да. Үй бүлөлүк көйгөй болсун, аял эрден тытышканы болсун, ата-эне бала иш кылып шундай элесиз да. Өзү негизи туугандар ар бир ишканада режим бар го. Saat 8'den saat 12'ye чейин иштейт, 12'den 1'ge чейин эс алуу, 1'den 6'ga чейин иштейт деп. Молдолордо андай нерсе жок да. Чубак ажы раматылыкта көп айтып жүрдү го. Жарым түндө saat 2'de келет да, не десең дам салып бер. Ооруп атат балам. Saat 1'de келип такылдатат. Ne oldu desem men balam kız alıp kaçıp geliptir. Nikahını kıyıp ver dedi. Kızık jeri men çarşap kalgan edem desең, şundayam. Damilla болобу деп коет да. Canı temir deydi. Keyin elhamdülillah atamının birincisi şu elge kızmat kılsın dep okutkan elem dedi. Kızmat kıldınız men kupulum toldu balam dedi. İkincisi din kızmat kıluvchi adam bir kança nersede da kamsız boluş керек dedi da, muhtaçlık bolboş керек. Birinci dedi, atam orusça gрамотный деп atpadım, orusça kebir sözü. Kırgızca tak söyleyip de kebir yerde da söylep koysa. Adamga dedi apora керек dedi. Din kızmat kıluvchi adamdın arkasında türtkü boluş керек, apora boluş керек dedi, söylep duruvchi. Ustun, ha? Hiç kaçan arka çalkalabaş керек dedi de. Bu sözde de hikmet var eken. Anam uşul kezdе kalkan boluş керек dedi. Bu kurgur men managa söyleniп kaldım da dep tayagın karma iyledi da. İkincisi balam dedi, finans taraftan muhtaçlık bolboş керек dedi. Ar kaçan şu yaktan bul köngülü tok жүрүш керек. Üçüncüsü şu übülö bala çaka kayın jurt tuğan ruh degen jaatında bulga köygöy bolboş керек dedi. Men sizge moynunuzga jük bolup kaldım go dep iyledi da. Subhanallahil azim. Uşu nerseni жүрүп oturup baykayt ekensiz da. Kebir jerlerge çakırganda barsanız çındığında muhtaç adam jedem salıp berseniz, je bir köygöyünü ugup, je bunday bir nemesini ayıp berseniz, çöntögünü çukula bir 20 so'm alıp çıkkan vakta için ezilip atamdın sözü oyma kelet da. Kana şul atam aytkanday bolgондо bir 1000 so'mun bergende 20 so'mdu alıp çöntögüme salıp turup 1000 so'mdu şunday aldıga koyup ketip kalsam degen alam күндөр köp boldu da. Atamdın sözlerini her tarmaktan bir emelerini uak ötüp oturup düşünüp oturam. Bayagılardı albaysın, bergen pulunu albay özüge kaytarıp bersen beker ne dep koyat, narzin albasa bata jürbeyt dep da kıjalat boluşat. Karapayım elde sonun bir içki tuygular var emesmi, içki kalıyorlar. Oşentip atam manan 2014 ötüp kettiler. Bu arada men bargandan keyin İslam bizde institut var, Abdullah ibn Abbas institutu. O yerde Muhammed Ali Damlani bilesiz özüңүздүн окуучусу.
Biz hem barış teң kurguz go. O kişi çakırıp anan o yerden ana men Kur'an sabaktan sabak berdim. Kur'an sabaktan verdim. 4-5 yılga çeyin sabak berip turdum. Okuyotken arada üzülüp kayradan da sabak berdik. Oşo menen bu sabaklarыбыз ulanıp ketdi. Alhamdulillah. Elge oşol kızmatda barıp ustazlardan ata-enebizin duası menen şu elden boş oýla kaldyk şintip. Atam ötüp ketdi. Ötkenden keyin 2 yıldan keyin anan enem oruy başladı. Bir yerde eneme kelip takalgan jerim kayrele bizdin işibizde birden bir eger kaysi igilikke jetken bolsak 100% şu kişilerden minneti. Atam ötkenden keyin enem bir rejimge düştü. Özü Kur'an'da, özü vaktisin ekonomdayt edi de. Kur'an'dan başını üzbey turgan boldu. 10 yıl. Enem 24 öttü da. Atam 14 öttü, enem 24 öttü. 10 yıl enem tamakta 15 minut çay içedi. Ertemenen 15 minut, tüşküsün 15 minut, keçkisin 15 minut. Turgula vaktınlar durdatpay. Meyman mezban kesedili uzak otura albaydı. Oturat narkın komuta ötet özünde birdi bolat goýar, özüm күнү. Biraz okuyup anan gıcalatıp koyanda meymanda da kayra kelip biraz oturat kayra. Otursa öyle köp vaqt otura albayt bolçu da. Şunçalyk dengelde. Kırgızstanı koyup algan. Bizim Kırgızça Kur'an var mı? Beýa koygan, beýa Kur'an'ın mushafını özünde koyup algan. Arapçasın. Arapça. Bette okup çıgat, Kırgızçasını okup çıgat. Bette okup çıgat, Kırgızçasını okup çıgat. Dualarda aytıp balam mına dualarda ayatlardı maňa bir okup ber. Unda hikmat kılat eken da maňa şontup dagы maňa eskertip turat eken da. Balam mundan aytyp ber, mundan jazyp aldım bir körüp ber dep tetrat dualarda жазып tıştagan da. Bir kızıktı okuya oldu. Subhanallah. Bayağı ayat var o. Süleyman aleyhisselam ve Bilqis'ten taktasını kim alıp gelip degende. Köz irmem çelik aralıkta alıp gelip koyam degende balam dedi. Uşu jerdegi indahu ilmun minal kitab. Bul jin emes eken dedi. Men uşondo enemden aldım da şu nerse. Bul adam eken dedi. O jinge karaganda adamdın ordunu karap alam dedi de enem. Uşunçalyk izildi. Uşonda oğurup jüröt özü. Enem 8 yıl balgaçka 2 yıl iç ketet da iç. Şunçalyk ketkendен hiç nerse jey albayt da. Jalaň çöje korozunun şorposunu içet da. Nan da koşa albayt. Möböçü jok hiç nerse. O şorponu dagı piyaz, kartoşka da koşa albayt. Aytayın degenim oşoga karabastan Kur'andan kaçan üyümde tiriw radio bar edi da. Bagımdatqa men tursam menem oşo tahajjuduna oturup Kur'an okup turgan bolat ele. Tüşten namazdan keyin zikrini kılat dagı şo kişine çayın içip alıp kayda Kur'an otura beredi dedi da. Şunday bir keremet, uşu nerseler subhanallah. Men Kur'an okusam meni koşup erçip kete bere turgan bolup kaldı akırkata. Jattap aldı da. 8 yıl orudu, akırkı 1-nji yıldygyndan Bişkekte karmadık. Allah'dan bolup 24-nji yılı operatsiya boldu. Operatsiyadan öz jüregi azatan, murtatan ele neme ıslap edi, alsız edi. Korkut edi jüregiden öz. Anan jüregi de darilanatly. Operatsiyadan çykkandan öte pas davleniya menen çıkıp kaldı. Şo men 1,5 sutkadan ötüp ketdi. Allah rahmet olsun. Allah rahmet olsun. Ötürdögü dagı emesi en akırkı ayatты "Vettaqu yawman turja'una fihi ilallah" degende okup durup Kur'an'da çapkan videosu jüret hazır men. Şo günden oyağa Kur'an kola ala alбай kaldı. En akırkı ayatı şol boldu. Videoları var mı? Şol videosu var. Bir gün aytdı da şol akırkı yılı 23-nji yıldan ayak jayaga barganda balam dedi. Men Allah'dan tilep atam, Allah 60 hatim Kur'an kılayın, anan janımda al dep aytıp atam dedi. Maşallah maşallah. Akırkısını 22-nji paraga barganda, akırkıda oşonun ayagyn okuy alбай kaldı. Keyin biz ötüp ketkenden keyin karılar menen bütürüp koyduk. Oşunday bir asıl zatlardan Kudayym iş kılıp mehnetlerini aktagan. Balam razımın dep ötüp ketdi. Bir gün aytat şu ötörgө jakyn. Balam deydi. Bir ayatlardı daýardap jür deydi. Nege desem Allah'ın aldıga barganda mana betme-bet turgan okup beresiň deydi. Maşallah. Şunday maňa bu kişiler duh beret edi da, kuwat beret edi. Köçe kölden oyaktan buyaktan emne kanday bolbosun öýgө kelgenimde munun bary mende jok bolat edi.
Har qanday күндөр keldi, ata men enen duası kabul degeni. Men enemden ata men murdarak ötüp ketpedi. Enemden uşunday kördüm. Mına bir kokusluk bolot degen jerde eneme kel ene bir dua kılıp koyuň mende sir kıjalatçılık bolup atat desem, uşu kıjalatçılıklar çeçilip ketip atty. Erteň mınандай bolot uje sen degen jerlerde bolup körbegende özgörüşlerdi men dalil katary körüp jürdüm. Ben Tajikistan menen Kırgızstan okuyası bolup ketdi go. Şonda men biýakda kızımda kılıp biýak dilim da. Yine samolyot süýleşeýin dedim. Kelinçegim men biýakda enem özü orup jüret da. Kişine kız operatsiýa satkanbız. Samolyot süýleşeýin dedim, özüňiz orup otarsy, nebireler menen kıynalyp otarsy desem, balam men kaýaka ketem deydi. Çegarada ballar ölüp atsa men kaýaka ketem, men ketpeýim, men mına ete dua kılıp duram deydi. Tündelerde dua kılatdy. Ya Allah dep şunçalyk bir bütün negizi Kur'an, iman, İslam adamды patriot kılatken deyim de. Ha? Ya. Eldi жерди nukura süýgen adam bolu, imandy, dindar adam bolatken dep koýam da. Bizdagi misal üçin ketkin kebet de. Je bolbosa biýakda kança işler, jakşylyklar sunuştalat. Salıştırsaňyz ayakta jaşaw kıyın. Baldarym bilen ilim bilim üçin dele biýak başga da bäri birçi. Bor. Baldar üçin, kelечек üçin kelgin kelet, birok el jurt üçin turasyň da. Bayağı mamlekettin çegarası üçün, başka üçün de en birinci negizgi resurs, adamdık resurs kol. Adam ketkenden keyin o çegara bari tospoyt da. Anan jaşlarga da kuwat bolaýak deybiz da. Elge joýum o күндөр ötüp ketdi go, oşol күндөрдө alhamdulillah baldardy köçüp ketip atsa dele jaşlardy dele anday kıwagın tamçı kanыбыз kalgıça biz bette duruşubuz kerek dep. Uşu sözдөр kiyin oyloýmун. Bu ne aýtdyrdy bizde? Eger bizde dünýäge gelse başga okunda davno ele dünýämiz goroп ketip kalsak mümkün bolsa kerek ele. Bizde oşonça dengelde munda bir türtüp turgan nerse şu Kur'anybız, sünnetimiz, dinimiz dep, imanymyz eken dep koýam da. O. Anan karke janaka Balkış'ın okuyasyny. Enem aýtdy dep atpaýsy? Bul adam eken dep. İmam Azam rahimahullah'ın bir okuyası vardı. İmam Azam özü Kufa'da turganby. Kufa'dan belki başka şaharlarga barıp turup münazaraga çötken talaş tartış bolat eken. Anan kede bir ayga çen turup kalat, bir yılga çen turup kalat dedi. 7-8 jol barıp. Oşonda biri kelip kalıp özünü kıyın sezip. Kanday sura bolsa jogap berle. Berele men jogap berem dep. İmam Azam 20 yaşta dedi oşonda-çı. Sura bergen ki janakı Süleyman Aleyhisselam okuyasında Balkış'ın taxtısını kim alıp gelet dep Süleyman Peygamber soradı o deydi. Ha soragan dese oşonda sen bayağı jinler ordundan turup oturgan çap gelip berem dese bir adam köz açıp jumga çap gelip berem dedi o bayağı salih kişi dep aytylat. Anda ne Peygamber'e karaganda adamda da güçlü boş mümkün mü deydi İmam Azam. Janak alımın dep boy kötürgen kişiге sura berdi. Joja balmadan başka surany berle dedi. Oşo surany adına eneňiz bergen eken da. Subhanallah. Yok başka sura berle dedik ya da bazı yerdeçe. Onda başka sura deptir. İmam Azam sura berdi da bayağı kişi geçe. Hem bizim yolbaşçımız da katken mene. Biri turmuşa çıkan eken. Ana turmuşa çıkan eken küyösü jok bolup ketdi. Köp yıllar jok bolup ketdi. Jok bolup ketken eken anan başka turmuşa çıkıptır. Başka turmuşa çıkkandan keyin belki küyö kelip kalıptır. Bunun meselesi kanday bolut? Talagını berewije birinci küyöge bayağı kiyinki küyö kalağını töleip beriş gerek beyi dep sura beredi eken go İmam Azamçı. Can başka sura ber. Hadisten sonra berle deydi go bayağı jerdeçi. Yani bayağı kitaplarda okusan öte köp malumatlar çıgat da bayağı jerdeçi. Yani bayağı fakih adam da kantken menen. Oşony misal men oşol İmam Azam ömürboýundan okugam da. Görse oşol nerseni okugan saýyn ele çıgar etken de nadir siz neňiz kamper oşol nerseni bul jin emes eken adam eken dep oşo ser salıp şonu baýgaýat. Ana arapça kırışça demekçi men oşol mükşitlepadan aýtyp goýayn. Baý Kur'andy baştan ayak tolluk kıraatyny kırışça tafsir menen ayat kılıp oşonu biz çıgaryp goýduk. Uksaňyz gerek. Ukpadym. Başynda jürgende oşonu uksa bolat da. Baştan ayak oşonu 300 000 soň taap turup sponsor bolup biziň iman meçidi oşonu çıgaryp goýduk. Men oşo sılkasyny jönetdim. Arapça Mişari Raşid kırışça ayat ketedi. Körküm okulgan manysy. Arapça kırgızça. Oşol bayağı okuy albaganlar maşinede jürgende okup jürsin dep oşol proýekti başynda özüm turup 300 000 soňga oşonu biz okutup daýarlatyp goýduk alhamdulillah. Maşallah. Sonun boldu bu. Allah razı olsun. Bu saparda jürgenderge bu bayağı emede Telegram kanalda eken bir köçürüp koygan eken internet jok bolsa işleýi beret. Tura beret ha?
Ondan karikadırımda elleri dağın kişinde hemen zerip ketmesin. Ustazlar da atam deyim de otarsın. Mollalı kaynar men ustazım dağın bir kitapты bul ustazdan, ikinci kitapты bul ustazdan bundan algan da. Anan bir ustaz ötüp ketken eken начальник milisaga arayacağız dur. Atam ötüp ketdi. Varıp geleyim dep. Makul dep жооп берип тур. Aradan şu bir yıl ötüp daha bir ustaz ölgen eken daha жооп сурап тур. Atam ötüp ketdi, жооп бер dese. Bayağı начальник başkaça karayt eкен да mollalı kaynardıçı. Bir yıl burada öttü de ataң depçi. Anan aradan daha kança ötken daha bir ustaz ölgen eken daha жооп сурап тур. Molla sen ötü kança ataң var deydikin. Bayağı yerdeçi. Men sen жооп бере бер deydikin. Men atam köp. Enem bu yerden çıkıp o çıkıp bardık. Enem hemen ergi köp diyen de koyatdı. Tamaşa koyatam ede. Dem düşündür oturam onu. Bayağı yerde. Allah razı olsun karık. Anan kanday boldu? Da işler. Leylekte hoca iş müdürlüğe başladı. Şontu ben bargandan başta öyle elge aralaşıp kettik. Hazreti Umar'da Abdullah ibn Abbas'ta sohbet jürdük. Yıllar ötüp ustazga jardamçı bolup жүрүp анан ustaz bir jığılıp kişine bir üzürlüğü bolup kaldı o. Üzürlüğü bolup kaldı. Kalekte oturup kaldık. Kalekte oturup kaldı. Çiçangdan sınıp ошонтип анан bir gün çakırttı. Molla Meder damla keldi ustaz sizi çakırıp atat dedi. Birge okanbız da. Molla Meder damlalarını birge okanbız. Kişiler jaş uluu ede biz kişinekey bala dedik. Anam barsam siz dep süyleyt ediler de subhanallah. Şunday bir mayin kişiler o. Molamanlıklar. Siz deyt ediler de. Azı siz deyt degenge bir neme esime kelip ketti. Bir gün bizde institutta okuyatkan bir karı kız bir balaga turmuşka çıktı. Namaz okuyan balaga. Hafiza da Kur'an jattıgan kız. Anan ustazlardı çakırıp koyak dep çakırıptır da. Kayınjot men bir geldi şu. Kelindin urmatıga dep. Anan barsak oturduk çay içip büttük. Molla Kuday kıldım Allah rahmat o kişiyem var da. Ha maşallah. Bu iki kişinin özünçe tarbiyası deyim de men. Balam berket edi. Kızıkka salatken de bularçı. Bunday karagan adam o jindibi dep toylaytken birok bunday kızıkka salatken dep koyum da жүрүп oturup düşünötkensizde bunu. Men şonda düşündüm bilbeyim başkаны. Kuday kıldım da avliya olgan da özü. Berket dedi. Balam otur dedi. Katındı dedi bir cumada bir vurup kaltaktap turbasan bolbойт dedi. Onu çekten çıkarbayım. Kaltaktap turuş gerek degen sözdürdü aytты. Vaa dedim bu Kur'an jattıgan kelim bolsa bu ustaz kelip alıp ustaz kızdın atından kelgen ustaz şu kengешти aytып atat dep Süylep bitte Molla Malik damlaga bereyin kişem süylösün. Süylöbüs kelip atat dedi de. Dost go bular. Dese damlany karang da. Balam dedi eniňizdi da çakırın dedi. Çakırdı enan kızım dedi. Bu karı kızdı sana Kuday berdi. Biz karı baldarыбызга mena men de balam karı kız alıp bere alan emesmin dedi. Karımın degen berle üylөнгüsü kelet karı kızga. Birok nasip bolbogan dedi. Sizge Kuday Taala bir bolup görmegендей nimetni bergen dedi de. Birok jaşöwde kemçilik boluşu mümkün. Men sizge bir okyan aytyp bereyin de onan Allah rahmatı Taytam menen Taynemdi aytyp berdi. Molla Koşmaat Taytamdın bäybişesi kampiri Taynem Tazagul Taynem jönünde aytyp atat da buçu. Balasyny üylögön deyt. Anan bir men iş menen Molla Amajoğlu gayın dep bardım deyt. Barıp darbazadan şunday kirsem, eşikten kirsem, kelin otun kötörüp ketip atat, kaynene arkasında çaşılgandarını jinap ketip atat deyt. Uşuğun joldor menen bayağı dulas bolbo je ezilbe bul ne kılgaның dep uruşpastan oşonto otur hazır kelini eldin bärini teylep koya turgan dengelde tajriba alуу baybiçi bolup kaldı. Men sizge aytarım, bul elde jok nimetni alıp algan tirikçilikten kemçiligi boluşu mümkün. Şunu siz oşonday kılıp tarbiyalap koyuңuz deydi. Bu jagını biz daýardap berdik, ol jagını özüňiz üretip depdir da, kaynenesi. Ek ustazdın bir hikmaten karak deydi. Taң kılam da bu kişi onday dese bu kişi munday dedi de. Sonun bir sabaktar bolat eken jaşadı. Şontanan ustazdın kızmaty da jürdük. Çakırtıptır Molla Meder damla özü alıp bardık. Ana da aytdım men aldımdan jamgany daýyndagam dedi. Barda süйлöşkön bary bütkön. Emi imamdykda toluk kandy sizin atyňyzga tözeýüz dedi. Ustaz da endi orup durat, jok diye albadım. Men korkkan nersem uşul bolçu. Oyunca kalbadım, kalıp kaldım. Bir yıl ustaz şunda kelip arkamda turup, kalaska menen talabalar alıp kelet, jeje nevreleri alıp kelet. Hutbadan bir 10 minut, 15 minut erте kelet da, boşta maňdaýyma oturup, hutbany ugat, namazdy ugat. Anan jyýntygda elçip ketkendegini her barakallah. Allah'ım ilmi nafi ata kılsın dep her seferinde iýlap dua kılıp ketedi. Maşallah. Ustazım balalığımda
Ошо фикh менен биргеликте мага бир орноткон экен дейм да. Балам, эл аралайсыз, ошо чыгып атканда болгон бул сөз, Куветке кетем дегенде. Эл аралайсыз, эми мундан бияга учасыз, качан көрүшөбүз, качан жок, биздин акыбызга, биздин балдарга дуа кылың деп 2 дуа үйрөттү. Анан Алла Таала жөнүндө Алла бар, бир, хак дең болду. 99 ысым сыпаты бар дең болду. Ой ага кирбең дейт. Тереңдебе. Тереңдебе. Терең дедиңиз адашасыз деген. Ошо нерсе Кудайга шүгүр, алхамдулилlah сиңип кетти. Сиңген экен да. Ошо тарызда калдык, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Устаз 1 жыл хутбаны укту. Ар сапарында, жыйынтыгында дуасыны берип турдулар. Ошентип кызмат кылып жүргөн убагымда бир күн Максат ажы муфтий бир күн эле Моломедер дамла чалып калды кайра эле. Сизди издеп атат деп. Эмне болду десем, анан мен бир тайм малга эми айылдаган экен, мал сал карманасыз да, баңчыңар да болчу, зарылда сатасыз, иш бүтүрөсүз да. Анан тай бар эле, жоголуп кетти да. Алтын бешикте издеп жүрсөм, бир жерге шундай келгенде Моломедер дамладан звонок барат да. Каяктасыз, сизди кечетен бери таппайбыз. Анан ушундай десем, кайтын каякта болсоңуз деди. Келгичем түн болду, шу дамла чакырган экен. Анан келсем, Махмуд Кашкари бүткөн экен ошол убакта мешит. Ошо жерге имам болосуз. Анан биякта азыр көзү медресе бар эмес, биякта медреседе мен имамдык болбойм, мага карылык болсо десем, карылыкты берем анда. 5 вакыт намаз кылып өтүп коесуз. Калган убакта келип бияктан Куранды 100 бала, адашпасам 100 бала деди, окшойт, окуй турган карыкты Куранды сабак бересиз деди. Бала чакамчы десем, бир агабыз отурат экен, бу киши эме кылат деди. Анан субханалла, бир жагынан разы болосуң да. Ошого чейин план түзүлүп коюптур. Мен 3-4 балам бар эле. 4 балам бар. Мен келгенге жараша балдарым жогорку окутушум керек. Агар олорду окута албасам, мен келгенин кажети жок. Мен элге кызмат кылып көнүп калгам. Мен элдин кирди чыкты кызматындамын. Десем 10 күндө көчүп келесиз деди. Бу киши айтты, квартира барак бүт турак жайдан бери даярдайбыз. Балдарыңызды каалаган окуу жайга окутасыз, мектептерге, частный болсо частный деди. Бардым. Барып элге айтсам, эл деле жооп бербеди. Досторго айтсам, алар деле жок, каарыкана куруп беребиз, өзүңүзгө кетпейсиз деди. Анан акырында устазга кирдим. Устазга кирсем, Алла рахмат, ушундай сөйлөп жатат эле. Мен мында отурам, карап туруп көзүнөн жаш акты да устаз. Моломедер устаздын көзүнөн жаш акты. Кыска ойлонуп кеттим. Атам өтүп кеткен дедим. Устазым, атам канча өмүрү калган? Отурган жеримден туруп колумду алып, устаз калдым дедим. Десем, баракалла, мына сөзүңүз башка. О кишиде адаты бар эди. Десе, ассаламу алейкум дейт эле. Ассаламу алейкум деди. Беурт болуп калат элек. Устазы менен шакирти бири өлүп калды, бири кетип калды, мечит калып кетти деп караңда. Беурт болуп калат элек деп ыйлады устаз. Дуасыны берди. Алхамдулилlah. Эми Кудайга шүгүр, ошентип эми кызматты кылдык. 2023-төн баштап энем катуу ооругандан анан мен устаздын, Кудайга шүгүр, кирпичиден устаздын дуасынын берекети дейм да. Кирпичтен башка мечит бүтүндөй алмаштырылды. Ошол устаздын сөзүнө биз милдет катары алып калдык. Ошол иште бизге жардамдаш болгон айылдаштар, райондош, ага инелерге ыраазычылык билдирип койсок, жалык кылбайт, Кудай кааласа. Баарын Алла Таала кызматтарына кабыл кылсын. Баарыдан Алла Таала кыяматта жүзү жарык жолугушууда насип кылып, уул кыздарынан диндарлар чыгарсын. Быйыл дагы ошо дудуктарды мен Кыргызстан боюнча сабак берип, ошол Исфанадагы дамланын мечитинде, медреседе өттүм да дудуктарга сабакты. Даркана сонуп өтүп калыптыр. Мурданда эмес. Мен барсам дагы ремонт жүрүп аткан экен, аркасында уже жатакана курулуп атыптыр. Жылыш жакшы. Бул баары жергиликтүү калктын эмес да, мейнет. Устаздын дуасынын берекети деп ошол кызматты кылдык, мечит деле бүтүп калды. Анан энем орой бергендиктен эми адам имам болгондон кийин өтө эл көнүп калганда таң азандан кечке чейин эле келет да эл берге. Анан арыз жазып, анан институтка дагы арыз жазып, ошо менен чыгып калдым, чыгып кеттим. Бирок азыр ошол эл өзү жыйналышып, болбойт, мечиттен алыстабаң, бизде сиз турушуңуз керек. Уста Моломедер дамланы тайын койгон адамысыз деп, ато башы карыялар, аксакалдар өздөрү таза болбогондуктан макуланда деп, азыр адыл кары имам катип, мен ошо жерде жардамчы. Энем өтүп, наркы берки болуп өзүм баш аягымды жыйнап, эми кызмат кылайын деп атсам, марттан баштап келинчегим кокустан ооруп калды. Ошо менен анан дагы мындай. Алла рахмат кылсын. Көйгөй болуп, азыр эми барып суңгуп кызматка кире албай турган кезибиз. Пока азырынча даяр боло албай атабыз. Ошо долбоорду баштаган күнү
Şu sizin kelçeğiniz ötüp ketdi qarake. Kakara ошондо биздин эң биринчи şu dolbordu, şu leylek sülüktü dolborunu başlayıbız dep, oşonu kengeship, her bir ustadı tanıştırıp, oşa efirge çıgargan günü, oşonda bir dua kıldık ele, esingizde olsa. Uktum, videonu gördüm. Ha, videonu. Videonu görüp oturup özünçe tolkundanıp süyündüm. Alhamdulillah. Damlalar barыңızlarga rahmat, бар экен сиздер дуа кылып турдуңуздар. Эми эң негизги нерсе дуа экен да бул убакытта. Bir de oşal Ömer bir yakta leylek sülüktü damlaların oşa iki grupası var. İkiye bölüp koyamız. Hatım ketip atat. Bir grupa 60, paştı bir grupa 70. hatımga keldik atır. Cuma sayın bir yol hatım ketip durat. Oşanda kakrat oşal hatımды başta koyak dep avdamanıp qarake sunuştap oşanda bir dua kıldık ele. Çakırganыңызга rahmat. Улуу башыңыз, сиз улуу киши, сиз жок дей албай келип алдык. Aslında talib ilim insanbız. Elge belki fayda bolup kalar. Men kıskaça negezi uşunday. Anan ata menen enenin duaları, ustazdın da duası bul jaşöödө adam üçün Allah Taala bergen bir fazilet eken dep koyam. Anan ata enelerge kebir ugarman adam boluşu mümkün. Keçe jakында da 1-2 gün bir jerde ugup kaldım. Balası okuyum dese, sen molda olsan kim bagat degen sözdөрдү süyleyt eken da ошондо түшүнүктө бар го эмне. Men şu жерде esime kelip ketdi da bul Allah rızkını oylabagан жерден бере берет экен да. Кичине эле мисалы үчүн эл багат дегенде түшүнүк бар го. Ооба, эл колдойт экен. Элге сиз кызмат кылсаңыз колдойт экен да. Элге деле биз бекер кызмат кылабыз да мисалы үчүн. Бекер бирөө кызмат кыл десең кылбайт. Балага сабак бересиз, пул албай эле сабак берип келдик да. Анан түнү күнү сабак берип кызмат кылганыңызда деле эч кандай акча макчасын албастан барып кызмат кылат экенсиз. Ошонун негизинде анан эл деле кызмат кылат экен. Эл деле жөн кызмат кылбайт экен. Ушул атам узатканда, энем узатканда, келинчегим узатканда Кудайга шүгүр эл бар экен, журт бар экен, билбей өтүп кетиппиз да. Ушунун баардыгын эл журт, агайыны, жакын тууган, бир туугандар баардыгы ушулар ошол жерден бизди Алланын жардамы менен өткөрүптүр. Ошондуктан иншалла ата менен энелердин, устаздардын dualarını alıversek kula kalasa Allah Taala berekelerdi beret inşallah. Bugünkü uşul oturgan wagtybızdy Kuday Taalam kabul kılsın. Amin. Dolborlarda öte köp dolborlarımız var. Oylabagан nerselerde Allah razı olsun. Bu sizi maktoo emes, bolgonu bayagı dinge koşup atkан salımlarınızı görüp süýünebиz de. Biz bir nerse koşum salım koştok eken degen içinde gam menen жүргөн kezinde birödün bir kılganını görseň süýünüp töön kökкө jetip kalat. Sebebi biz elge aralashıp atkanda köp köýgöylördü adamdardын başındağı bolup atkan okuyada mында alıp kelseňiz şol iman, Kuday menen bolgon baylanış bolbogonduktan эле жашоодо köp köýgöylөр bolup kala beret eken dep düşünüp kaldık da. Үй-бүлөлүк маселеде болсун, керек болсо бүгүнкү күндө ата менен энеге кайдыгер мамиле кылган өтө эле көбөйүп кетти. Керек болсо аларга кол көтөргөнгө чейин баргандар пайда болуп баратат. Жана башка маселелер. Эми жашоого биркелик, бизде сөз бар го, бир келдиң бир жашап кал деген, бир келдиң бир ойноп кал. Эң туура сөз экен да бул. Жашоого бир келдиң, бир ойноп кал эмес. Бул жолдон бир басабыз, кайра баспайбыз. Ошо басканда адашпастан Кудай берген мына бизге акыл насаат айта турган ар кайсы тараптан адамдарыбыз бар. Биздин элибиз жөн эл эмес, элибизден эмне деген керемет жандар жашап өткөн. Ошондуктан бул Кыргызстанда жашап, жер жүзүндө жашап калуу бул Кудай Таалам берген убактылуу бизге аманаты. Ошол аманатта кыска жашоодо өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, өлкөбүзгө, айлана чөйрөгө, адамзатка, dinge emne bir salım koştum bu, koşmadım bu degen bir özübüzgө суроолорду берип, özünün şunun negizinde жашай турган болсок, Кудай калса ийгиликтер болот. Ал жеке жашоо акылы бардын, жоктун деле жашоосу өтүп кете берет. Элге кызмат кылган адамдардын да жашоосу өтөп, кызмат кылбагандардын да жашоосу өтөт. Эң негизгиси Кудайдан менен мамилени түздөшүбүз керек дагы. Жашоодогу адамдын башында турган эң бир бактылуулук күн болот экен. Ошол бактылуулук күн бул мен жүрөгүмдөн сезген нерсем. Атаң энең башыңда турса, келинчегиң бар, балдарың ойноп турса, үй жайың бар, рызкың келип турмуз, тиричилигиң бар болсо, жашоодогу эң бир бактылуулук кез ошол кез болот экен да. Ошол кезде ата менен эненин каалоосуга бала дилгир болуп, алардын көзүдөн байкап кызматын кылып калыш керек, дуасын алып калыш керек. Ошондо жашообуз, аз гана жашообуз, ийгиликтүү жашап өттүк деп үмүт кылабыз.
Kançalık bay bolsak da al baylık ketet. Kançalık küçtүү bolsak al küç bir gün ketet. Kançalık suluu bolsak al öňü düşübüz bir gün ketet. Kançalık çeçen bolsak al tildin küçü bir gün ketet. Kançalık ömrübüz uzun bolsun al bir gün jyyntyktalat. Anan Allah'ın aldıga bara turgan gün kelet. Oşondo jyyntykta ketip atkanda bir жерден bir жерге jönögöndө çemadan sumka köterip alsak, oşo sumkabızdın tüp jagı teşik bolup, işi boş köňдөй pustoy bolup narkı dünýäge köçüp ketүүден Hudaý Taalam saktasın. Mamleketibizin bardygyga şükür, mamleketibizin mamlekettүүлügi tübölükö tüp bolsun, dinibizin erkindigine hiç kaçan dok etmesin. Sizlerin işiňizlerge iyilik. Amin. Büt cemaatiňizler. Tuğanlar biz her bir efirin ayağında bir hikaye etip köngönbüz. Misallar keşke jakynda bilesler, kurultay bolup öttü. Oşonda bizden Ajos prezidentimiz aytpady o. Bizi maktabagıla, başka kılbagıla, salamdaşıp döle şöyle köy aytı baştagıla debedi. Oşol boyunca men bir esime düşüp ketti bir hikaye. Bu eme kanty baştalgan deydi da bayağı pathalimdik. Kırçam ne dep koyat аны? Koşamatçılık. Koşamatçılık kanty baştalgan. Bir padişah bolgan eken. Oşo padişaha bir keçinde kirip durdagın Kutman taң deptir. Keçke mal. Mına sen men maskarlap atasың bul kanday bul dep jinlenip ketse jok. Hanım, sizin jiliniz şunçalık yüzünüz jarık eken, men taң atıp ketipdir dep oylap durmun degen eken da. Oşonda dese bayağı padişah suyunip deydi bayağı жерdeçi. Suyunip özün bir başkaça sezip belek berilip buga degen eken da. Keyin deydi, vazirlerim menen ana bir jerge tokoyga çıkıp kalıptır deydi, mergençilikке. Barıptır bir kiyikti atıptır bayağı padişah. Atsa tibe kayıp, kiyik kaçıp ketse, subhanallah, tarihta birinci jolu ölük kiyiktin çuha baratkanını körüp atışыбыз deydi ekende bayağı жерdeçi. Demek oşondan başlap janağı ne koşamatçılık ulanıp ketdi deydi da. Hudaý Taalam oşondoy koşamatçılıktan özü saklasın. Bizde oşo makto bir gana Allah Taalaga tatykdy. Allah razı olsun barıklardan. Kana karaki anda bir dua kılsanız. Sizden özüňiz Dua kılın. Atay geldiniz musafir olup geldiniz leylekten. Bismillah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme ihfazna ya feyyaz min cemi'il belaya vel emrad. Allahümme arina'l haqqa haqqan varzuqna ittiba'ah ve arina'l batila batilan varzuqna ijtinabah. Allahümme ahsin aqibetana fil umuri kulliha ve ajirna min khizyid dunya ve azabil ahireh. Jaratkan Allah'ım uşul kunga uşul saatga sen ra kördüň, sen bizdi nasip kıldın, Hudaýym kabul kılgın. Kemçiligimiz bolsa özüň keçirgin. Allah subhanahu wa taala damladan tartıp büyük hizmet kılıp atkan mına agayın jakındardyň bardyga işlerinde iyilik ber, köç kuwat, gayrat ber, ihlasdan hiç kaçan taýdyrba. Bu ihlas menen kılatgan işleri elimizdin ilim, bilim, iman, islam, adep ahlak tarabyga tereň salym koşgan bir teleberýler boluşuna Allah Taala nasip kılgın. Allah'ım ölkebizde tınç kıl, aman kıl, barozun jürüýüzü jalyp kıl. Allah razı olsun. Karaki anda hazır kakırat şöyle bir kelip kalıpsız. Bu yerde bizim şu Zuka Zapski'ye girip şu yok degende bir jarım para okup berip ana keyin. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun.